Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibintu byongeye kudogera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ndetse noneho n'abakomando bo muri Tanzania batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza agace ka Makobora. Imirwano irimo kubera muri Makobora irakomeye cyane. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare ba Tanzania bamaze kugera muri Kongo ndetse barimo gufatanya na FARDC n'abarundi mu kurwanya inyeshyamba za M23. Muri aya makuru yacu ndaza kubagezaho ingene imirwano imeze. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igihugu cya Angola baba barimo kugambanira abarwanyi ba M23. M23 yandikiye Angola ibimenyesha igihugu cya Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 iravuga neza ko itarimo kumva ikigamijwe mu gutegura ibiganiro ngo bigomba guhuza abakongomani maze bikabera i Kinshasa muri Kongo. M23 iravuga yuko ibiganiro bya Doha ari byo bigomba gukurikizwa. Muri uru rwandiko rurerure M23 yandikiye perezida wa Angola irasaba ibisobanuro niba koko ibiganiro bigiye kubera i Kinshasa bigiye gusimbura ibiganiro bya Doha muri Katari. Ibyamaze kumenyekana nuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igihugu cya Angola barimo gushaka kuburizamo ibiganiro bya Doha ndetse bakaburizamo ibyifuzo byose M23 yari yatanze. Ibi biganiro bishaka gutegurirwa i Kinshasa birimo umutego ukomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryamaze gutangaza ko n'imiburiburi abarenga 55 mu mpunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi bamaze kwicwa n'indwara ya kolera, mu gihe abandi nabo bishwe n'indwara zifatiye ku mirire mibi. Ibi bitigiri ni bito cyane ukurikije amakuru twamenye. Iyakure TV ndetse n'ibindi bimenyesha amakuru bikomeye bikorera mu gihugu cy'u Burundi twamenye amakuru yizewe yemeza yuko abarenga 140 bamaze gupfa bishwe n'indwara za macinya, abandi bishwe n'indwara z'imirire mibi. Hari n'abishwe n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa ko ari abagambanyi bakorana na Generali Makenga ndetse ko ngo ari inderetsi zikorana na M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi barenga 100 nabo barafunzwe irya nino muri za kasho za polisi. Abandi benshi cyane baborejwe akagufa. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri aba bantu bahungiye mu gihugu cy'u Burundi ariko bakaba barimo gupfira mu Burundi ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwaranze yuko bataha iwabo muri Kongo. M23 yandikiye Generali Evariste Ndayishimiye imusaba yuko yafungura imipaka maze bano bakongomani bagataha mu gihugu cyabo. Ibi byose rero nibyo mbafitiye muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu.
sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu gace ka Makobora. Igisirikare cya Kongo, abasirikare b'u Burundi noneho hiyongereyeho n'abasirikare ba Tanzania batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice bya Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Amakuru yizewe yemeza ko abasirikare ba Tanzania barenga 5,000 bamaze kugera muri Kongo. Ni mu gihe bivugwa yuko Tanzania yemereye ubutegetsi bwa Kongo kugiye kurungika abasirikare barenga 12,000 maze bakarwanya M23 mu buryo bwa gisirikare. Ibingibi kandi bije bikurikirana n'amasezerano akomeye cyane ubutegetsi bwa Kongo bwagiranye n'igihugu cya Tanzania. Basinyanye amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare yemerera Tanzania kohereza abasirikare muri Kongo maze bagafatanya na FARDC kurwanya uwo bita umwanzi wabo ariwe M23 barega ko afashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yemeza neza ko abasirikare ba Tanzania bamaze kugera muri Kongo ndetse bamaze kwinjira ku rubuga rw'intambara. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 12, imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu gace ka Makobora. Aka gace ka Makobora gaherereye muri teritwari ya Fizi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana muri kariya gace. Amakuru yizewe aremeza ko amato y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'amato y'igisirikare cya FARDC nayo yongeye kugaragara mu kiyaga cya Tanganyika arimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu gace ka Makobora. Amakuru yizewe kandi aremeza ko abakomando ba Tanzania barimo kurwana urugamba rukomeye. Igisirikare cya Tanzania kiravuga yuko kigomba gufasha FARDC byanga bikunda maze ngo bagakubita umwanzi ariwe M23. Igihugu cya Tanzania kandi cyohereje abasirikare muri Kongo kugira ngo babuze M23 gukomeza imanuka isatira imbibi z'igihugu cya Tanzania. M23 yari yamaze gufata ibice bikomeye cyane ku kiyaga cya Tanganyika. Yari irimo kwerekeza neza ku mbibe z'igihugu cya Tanzania, ibintu ngo bihangayikishije ubutegetsi bwa Tanzania. Mu minsi mikeya ishize, intumwa za Tshisekedi zagiye i Dodoma muri Tanzania. Zaganiriye n'abarongoye igihugu cya Tanzania ndetse n'abategetsi mu gisirikare cya Tanzania. Bemeranijwe yuko Tanzania igomba kohereza abasirikare muri Kongo. Ariko Tanzania nayo irimo kubikora igira ngo ivane M23 ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, kuko ngo zino nyeshyamba zari zirimo gusatira neza imbibi za Tanzania. Iyo umanutse uvuye kuri Tanganyika mu gace ka Uvira ugakomeza mu bice bya Makobora ugakomeza umanuka ugera neza aho igihugu cya Tanzania gikora kuri uyu mugezi wa Tanganyika, naho igihugu cya Tanzania kigabanira n'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero abategetsi muri Tanzania baravuga yuko badashobora kubyemera, ngo bagomba kurwana urugamba rukomeye, ariko ngo ntabwo bakwemera ko M23 yegera neza amazi ya Tanganyika ku mbibe z'igihugu cya Tanzania, ngo byaba ari akamaramaza. Biravugwa yuko abategetsi muri Tanzania bahisemo kohereza abasirikare muri Kongo ndetse ngo bafite n'imigambi yo gufasha FARDC maze ngo bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo gifasha M23. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu gace ka Uvira aravuga yuko urwamo rw'amabombe rwabyukiye ku muryango mu bice bya Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Amakuru yizewe aravuga yuko za drone kamikaze z'igisirikare cya Kongo nazo zifashishijwe mu gatondo k'irigenekerezo rya 12
harimo kuba imirwano ikomeye cyane, amasasu menshi cyane ndetse n'amabombe birimo kumvikana muri Makobora. Kuba rero igihugu cya Tanzania cyamaze kwinjira muri iyi ntambara ni ibintu ngo bishobora guhindura imiterere y'uru rugamba. Abasirikare ba Tanzania basubiye muri Kongo nyuma y'aho abasirikare bari muri SADC bakubiswe maze bagataha mu gihugu cyabo. Hari video yamamaye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi aho abasirikare ba Tanzania bakigera mu mujyi wa Goma bavugaga yuko bagiye gukubita M23. Nta nubwo bavugaga ko ari M23, bavugaga ko ari kunguru. Bagiraga bati kunguru apigwe, kunguru apigwe. Uyu musirikare wabivugaga byagaragaraga yuko yaba afite morale ndetse bikagaragara yuko rwose bari biteguye kurwanya M23, gusa byabataye kuwa amazi. Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu mujyi wa Goma, abasirikare ba SADC bari bagizwe n'abo muri Tanzania, abo muri Malawi ndetse no muri Afurika y'Epfo barakubiswe, ivumbi riratumuka. Intare za Sarambwe zabacanyeho umuriro maze zibafata amatekwa zibagotera mu mujyi wa Goma. Bavuye mu mujyi wa Goma barimo gutakamba maze banyura mu gihugu cy'u Rwanda berekeza iwabo muri Tanzania, abandi bakomeza muri Afurika y'Epfo. Ubungubu rero Tanzania ifite umujinya mwinshi. Abasirikare ba Tanzania basubiye muri Kongo ngo banafite misiyo yo kwihorera kuri zino nyeshyamba zabakojeje isoni mu mujyi wa Goma, zikabateza ikimwaro gikomeye cyane. Ubungubu rero ngo urugamba rugiye gukomera. Tanzania irimo gukora ibishoboka byose kuri iyi nshuro ngo abasirikare ba Tanzania noneho bagomba gutsinda iyi ntambara. Ndababwiza ukuri rero ibintu birakomeye cyane, biribonekeza ko intambara ya nyayo ari bwigiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi wewe akomeje kuzenguruka irya nino asaba ibihugu by'inshuti za Kongo ko bamuha abasirikare bakomeye maze bakamufasha kurwanya M23 irimo kurikoroza muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Biribonekeza rero ko intambara ikiri mbisi ndetse ibyo mwabonye ni imirabyo. Ubungubu rero nibwo inkuba zigiye gukubita. Ndababwiza ukuri intambara ikomeye cyane ndetse n'imirwano karundura nibwo bigiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, aya makuru yacu reka tuyakomereze ku biganiro birimo gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kongo n'igihugu cya Angola. Ni ibiganiro ngo bigomba guhuza abanyapolitike ndetse n'abarimo kurwana muri Kongo. Ni ibiganiro ngo bigomba kubera i Kinshasa. Perezida wa Angola Joao Lourenço niwe arimo gutegura ibi biganiro. M23 yamaze kumenyeshwa ko igomba kwitabira ibi biganiro bigomba kubera i Kinshasa. M23 mu rwandiko rurerure yandikiye Joao Lourenço urongoye igihugu cya Angola ndetse akaba ari we urimo gutegura ibi biganiro ku bufatanye na Tshisekedi. M23 iribaza ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere, M23 iribaza niba ibiganiro bya Doha muri Katari byaramaze gupfa. Iribaza niba ibiganiro byo muri Katari byaramaze guhagarara kandi FARDC ndetse na M23 bari baramaze kwemeranywa ko hajyaho agahenge k'imirwano. Ubutegetsi bwa Kongo bwari bwaragiranye amasezerano n'abarwanyi ba M23 ndetse hari inyandiko z'ibanze zigaragaza ibyo bagomba gushingiraho baganira zasinyiwe i Doha muri Katari. Nyuma y'uko igihugu cya Angola ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bagaragaje ko barimo gutegura ibindi biganiro bigomba kubera i Kinshasa, M23 yagaragaje amakenga ndetse yerekana ko ibi biganiro byaba birimo uburyarya ndetse ko bihishe iyindi migambi mibisha yo kuburizamo ibyifuzo bya M23. Abihweza ivya politike baravuga yuko Tshisekedi ndetse n'igihugu cya Angola barimo gukina amaturufu akomeye cyane ya politike
ngo barashaka kuburizamo ibiganiro bya Doha muri Katari bagamije kuburizamo ibyifuzo M23 yari yatangaje. Hari ibyo ubutegetsi bwa Kongo bwari bwemeye kuganiraho na zino nyeshyamba. Ibi byose rero ubutegetsi bwa Kongo bwifashishije Joao Lorenzo barashaka kubinyonga. Barashaka ko ibyo M23 yari yasabye byose babiburizamo maze bagatangiza ibindi biganiro bavuga yuko bigomba guhuza abakongomani bose. Ibingibi nta kindi bigamije kwerekana ko M23 nta kibazo cy'umwihariko ifite, bakerekana ko M23 igomba kujya mu bandi bakongomani maze bakaganira mu bibazo bisanzwe. Nyamara zino nyeshyamba zifite ibibazo byihariye ndetse ni nabyo zagaragaje mu biganiro bya Doha. Ni umutego ukomeye cyane rero. M23 yamaze kugaragaza yuko rwose idashishikajwe na bino biganiro bya Kinshasa. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 11, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Angola yatangaje ko yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Katari. Baganiriye kuri ibi biganiro birimo gutegurirwa i Kinshasa. Amakuru kandi yerekana ko Masad Boulos, intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump muri Afurika ndetse akaba yaramushinze ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, nawe yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola. Yanaganiriye kandi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari. Baganiriye kuri ibi biganiro birimo gutegurirwa i Kinshasa. M23 igaragaza yuko icyo ishyize imbere ari ibiganiro bya Doha. Ibindi biganiro byose byitwa ko ari ibya Kinshasa, abarwanyi ba M23 bagaragaza rwose ko batazabyitabira. Mu rwandiko rurerure M23 yandikiye igihugu cya Angola isaba ibisobanuro, iragaragaza yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse na bano barwanyi bagiranye ibiganiro bya Doha muri Katari ndetse ko ari byo biganiro byizewe. M23 ikerekana impamvu nyinshi cyane zigaragaza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukina amacenga ya politike ndetse no gukomeza kurangaza ibihugu by'amakungu. Muri kano kanya rero munyemerere amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zirimo gupfira mu Burundi. Umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HCR ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, riravuga yuko abantu barenga 50 bamaze kugwa mu makambi y'impunzi mu Burundi. Barishwe n'indwara za kolera. Macinya irimo kwica impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi. Abandi benshi cyane barishwe n'indwara zifatiye ku mirire mibi. Nubwo HCR ivuga yuko abapfuye barenga 50, Iyakure TV ndetse n'ibindi bimenyesha amakuru bikomeye mu gihugu cy'u Burundi twamaze kumenya yuko abantu babarirwa mu 140 ndetse banarenga bamaze kugwa muri aya makambi y'impunzi, bishwe n'indwara za kolera, abandi bicwa n'indwara z'imirire mibi. Hari abandi benshi cyane babarirwa mu majana bamaze gutabwa mu mvuto n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa ko ari intasi z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23. Zino mpunzi z'abakongomani zageze mu Burundi ubwo M23 ndetse na FARDC bari barimo kurwana mu kibaya cya Rusizi. Ni imirwano yarangiye M23 yigaruriye umujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Impunzi nyinshi cyane zavuye muri Kongo maze zinjira mu Burundi. Izi mpunzi zifashwe nabi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu makambi y'impunzi ari mu gace ka Gatumba biribonekeza yuko impunzi zirimo kubaho nabi cyane. Impunzi ziravuga yuko nta bipfungurwa zirimo kuronka. Impunzi ziravuga yuko zirimo gufatwa nabi cyane. Abigeme barimo gukubagurwa, barimo gufatwa ku ngufu
ndetse amakuru yizewe aravuga yuko igipolisi cy'u Burundi n'igisirikare bagiye bafata abasore ndetse n'abagabo bakabarega ko ari intasi za M23, bamwe bagafungwa abandi bakaborezwa akagufa. Ikibabaje nuko zino mpunzi zagerageje gutaha iwabo muri Kongo, ariko ubutegetsi bwa Gitega bukabyanga. Generale Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD biribonekeza ko zino mpunzi bazifashe bugwate, banze yuko zitaha iwabo muri Kongo. Igihugu cy'u Burundi cyanze gufungura umupaka wa Gatumba ngo bano bakongomani bitahire mu gihugu cyabo. Bakomeje gupfira mu Burundi ndetse baratabaza basaba imiryango mpuzamahanga ko yakira igitutu ku butegetsi bwa Gitega bakemera gufungura umupaka maze bagataha iwabo muri Kongo. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Abagwizatunga bakomeye cyane barimo guhunga igihugu cy'u Burundi ndetse no guhungisha imiryango yabo. Baratinya intambara ikomeye cyane yaba igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo, ndetse intare za Sarambwe nazo zikaba zikomeje kwica benshi mu basirikare b'u Burundi. General Neva amaze iminsi arimo gutangaza amagambo akomeye avuga yuko intambara ikomeye cyane yaba igiye kwinjira mu Burundi. Amagambo ya General Ndayishimiye yatumye abagwizatunga bagira ubwoba bwinshi, ndetse abashakaga gushora imari yabo mu gihugu cy'u Burundi batangiye guhina amaguru bavuga yuko badashobora gushora imari yabo mu muriro, mu gihe umukuru w'igihugu akomeza kuvuga yuko intambara ikomeye igiye kwinjira mu Burundi. Amagambo ya Ndayishimiye yatumye ubukungu bw'u Burundi busubira inyuma. Hari abagwizatunga batangiye kuvanamo amafaranga yabo mu mari zabo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe akavuga yuko benshi bamaze guhungisha abana babo ndetse n'abagore babo, ndetse batangiye kugabanya amafaranga bashora mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose ni ugutinya intambara ikomeye cyane yaba igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Abahinga mu by'ubutunzi baravuga yuko amajambo ya Ndayishimiye arimo gusubiza inyuma cyane itunga ry'u Burundi, ngo abagwizatunga bagize ubwoba ndetse babonye yuko amafaranga yabo ashobora gutikirira mu ntambara zizabera mu Burundi. Bahisemo rero kugenda bavanamo akabo karenge ndetse no guhagarika ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu Burundi. Mu matohoza yizewe yakozwe na Iyakure TV ndetse amatohoza yakozwe mu bagwizatunga bakomeye mu Burundi. Amatohoza kandi twafatanije n'abamenyesha makuru bakomeye bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Twamenye ko abagwizatunga barenga 20 bamaze guhungisha imiryango yabo, ndetse nabo bakaba barimo kugerageza guhunga igihugu cy'u Burundi. Ibikorwa byabo batangiye kubigabanya ndetse batangiye kugenda bagurisha imigabane yabo mu bikorwa biri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza yuko General Ndayishimiye ari we urimo kubitera byose. Amagambo yiwe yatangaje avuga yuko intambara igiye kuba mu Burundi ngo yateje igikuba, ngo byabaye speculation ikomeye cyane kugeza ubwo ibicuruzwa bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi ibicuruzwa byaduze, ndetse amakuru akemeza yuko byateje ikibazo mu bukungu. Mu matohoza akomeye cyane yakozwe, twamenye ko umugwizatunga Siyoni Nikobiri yamaze guhungisha abo mu muryango biwe bose. Umugwizatunga Siyoni Nikobiri arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bakunze kuvuga ngo kwa Siyoni ni ahantu hazwi cyane, hari isoko rikomeye i Bujumbura. Amakuru yizewe yemeza neza ko Siyoni Nikobiri yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe, ndetse Siyoni Nikobiri akaba yarigeze kuvuga yuko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza. Amakuru yizewe yemeza ko uyu mugwizatunga yamaze kubona neza ko ibigiye kubera mu Burundi ari ibintu biteye ubwoba.
umuryango w'umugwizatunga Siyoni niko biri wamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Undi mugwizatunga ukomeye cyane yitwa Ziranotse. Umugwizatunga Ziranotse arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amazina yiwe y'ukuri yitwa Ntigacika Adrien. Adrien Ntigacika ni umugwizatunga akomeye, arazwi cyane mu ishyirahamwe FOMI ricuruza ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi iri shyirahamwe ryaravuzwe cyane kubera ibibazo bikomeye cyane rifitanye n'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta n'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Iri shyirahamwe FOMI rero, uyu mugabo bita Ziranotse afitemo imigabane myinshi. Ni umugwizatunga ukomeye cyane, afite za hoteli nyinshi cyane mu Burundi. Uyu mugabo Ziranotse akorana cyane n'umugambwe wa CNDD-FDD ndetse ni nabo bafite iri shyirahamwe FOMI. CNDD-FDD ifite imigabane muri FOMI, ndetse uyu mugabo Ziranotse, uyu nguyu Adrien Ntigacika, afite imigabane myinshi muri iyi sosiyete icuruza ifumbire mu Burundi. Ziranotse rero nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Amakuru yizewe twamenye, amakuru twatohoje neza, yemeza ko umugwizatunga Ziranotse nawe rwose arimo kuvanamo ake karenge, arimo kugenda atera umugongo ibyo kuba mu Burundi. Abo mu muryango wiwe bose yamaze kubahungisha. Undi mugabo ukomeye cyane yitwa Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo yabaye visi perezida w'u Burundi. Amakuru yizewe yemeza ko Gaston Sindimwo yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Gaston Sindimwo yarabahungishije ndetse yigeze gutangaza ko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza. Uyu nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe. Undi mugwizatunga akomeye cyane yitwa Ndoricimpa. Uyu mugwizatunga Ndoricimpa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndoricimpa ni umugwizatunga akomeye, afite ibikorwa bikomeye cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi, amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye cyane. Amakuru yizewe twamenye, amakuru twakoreye amatohoza yemeza neza ko Ndoricimpa nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Urutonde ni rurerure. Amajambo ya General Neva yatumye abagwizatunga batangira guhunga igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi yemeza yuko ibikorwa byabo CNDD-FDD irimo kubicungira hafi, ndetse ngo bikaba bigaragara neza ko bishobora guhombya igihugu cy'u Burundi mu gihe aba bagwizatunga baba bavanyemo akabo karenge bakerekeza mu buhungiro. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko ubwoba ari bwinshi cyane mu Burundi. Abantu bose bafite ubwoba. Abanyapolitike nabo batangiye guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye nabo barimo kubikora ku bwinshi. Abaturage basanzwe nabo ubwoba ni bwinshi. Bamwe batangiye kuva mu Burundi, baravuga yuko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza, ngo hagiye kuba intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ufite amafaranga wese arimo kuvanamo ake karenge.